Horege sunse kia mirongo ithatu kirigana kia arutwo maria maruthite KCPE mwaka muthiru makwirikana mataumba kuthungira cukuru cia secondary riu uria wari Vice Chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka narombete agwati mbari monde makithomo kugwatanira nikenda gutigira ciana ino ntige ni gucuano nacio engema ciana ino iri mucie ni kwaga mbeca cia BC na cia kugura into cia bata iri kwendekana cukuru. Njoka ariuga thirikari rina murigo wa gutigira ciana ino ni kuona basari na koguo masibu na arungamiri matura ni mabaterie gutumirwa nikenda gucuana na ciana ino nturani. Samuel Gaishima ena riboti ino. Kuringana na ripoti irerutitwe Ministry ya Kithomo mwanka kagitaka igicunji kia mirongo mugwanja kwegana gaki kia ana baraba aruthite kiiria KCPE mwanka mukuruku barikitie kwibandikithia cukuru cia secondary. Mark Kariuki kuma ntura ya Chera wadi ya Mugwe numo wa ana baba bagicunji kia mirongo ithatu kwegana baranuntu bwagi bobichi batirare kuthi cukuru aramwe nogu emunde. Kariuki ambirite kithomo cukuru ya secondary ya Kanyoro ukurukira utethio bwa mukabua Professor Erastus Njoka orakithurano ni ikuruku achwaga giti kia ugavana bwa county no ginawa kanaka ariuga aremetwe ikumwira cukuru no ntumba kwigwa ari na mwana gungi cukuru orakinyagwe akurira bichi na no wewe nkamuchiari wago amwena kwigwa atire na wira iri na kiriki kuma mwana warikia kurutha kigerio inwa Sera primary agwatire max 316 nendaremirwe ni kubira mwana cukuru nontwa mathina mapa na pare. First imboni wakwa ari Murang'a school no ala affectire thina cia mwana ontameki kumutonya cukuru. Theu thaino professor ni alikia gwoca mwana Mark Kariuki ale Kanyoro thaino ciumia ithatu ntari cukuru negujamba ekete muno na negucanina tamea guca cukuru muno thaino nkwigwa nakena na ngatia bindi Gataria na kumugurira nguo cia cukuru na into bingi birabi kwendekana kiri kithomo giake amwe na kumurira bichi. Njoka ariuga akathi mbere kurugamira kithomo ya Kariuki mwanka ariki university. Ninderirwo bwakana ka Mark Kariuki nkinauga nkathie ni mugire ni mubire cukuru watamara mangi kendelea gutethia kimwana giki turi na ntuma ntura nikenda kithome kithie mbere na kithie wankinya university. Njoka ariuria anto barabange bawendi bwega batigire ati gutire muritwa akaurira nthi nuntu bwo kwaga bichi. Wankinya well wishers tumenye turi na wira munene muno na tuboye Ngai well wishers mongerereke ngoro cia antu itote igena kiao nikenda ciana itikaure nuntu mwana mo replacement stock metu tukena mata ndino egethirwa iri na antu engi muno mate na umithio munene mate na development. Ariuga machibo na anini bagono abatumike kumbura ana barabara nturani mwanya mwanka kagitaka achiari bago bagitembia cha kubarira bichi. Kuri mundu utikumenya wethirwa kuri na kana kali na thina nimbuga makaripoti kuri chief na chief nawe aka make sure gugutangazwa kana linda zimantula antu makumenya menya. Ngushokiria Professor Nkatho nontu abuleo na nwega a consider Mark ache amulibire vice na amulete cukuru abate kuthoma aigwita ciana inu cingi. Twana tutu twiguca turi tuthatu tutura town kau kamwe keguca kari ka university kagenda university ngina atipota kuthomithia university acoka apota kuthomithia primary. Nkiripotera Wero TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.